मिखल के कैंपेन की पोस्टर दा अंगांग की फोटो सीजनर पर से सुंब खोंगथांग नते है वाफम थमनरुली हौजपाउ सनरों पिजरे हंदा पांथोकदोरिबा माया इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस के मिरेफ ओरिबा सीएस श्यामचंद्रना मा के इलेक्शन कैंपेन की पोस्टर दा अंगांग संगी फोटो सीजनर पसे असुंब खोंगथांग नते हैना चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट कैसाम प्रदीप कुमार अमदे सोशल एक्टिविस्ट धनवीर लाइश्रम नंगसे ISTV न्यूज के एडिटर टी सुनील कुमार गा अखनना उनबा खननेनबा मुदा फोंदोरले हनक पांथोकदोरिबा मयांग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल के INC की कैंडिडेट ओरिबा चोंगथाम श्यामचंद्रना माकी इलेक्शन कैंपेन दा तोंगान अंगांग सिंगी फोटो सिजनरबा सिगी मतंग दा मणिपुर दा अचौबो वाथोक अमा लाक्री मसिग मतंग दा ngasi ISTV न्यूज ना अखनना सोशल साइंटिस्ट धनवीर लाइश्रम अमदे चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट कैसाम प्रदीप कुमार का उनजदुना मखोई मखोई न करी हाइरिबगे हाइबदु मियाम दा मुक्तंग थमजगे आनबदा अखोई कैसाम प्रदीप कुमार बो ISTV न्यूज ना तरामना उक्सबग लोइना हनक पांथोकदुरबा मिखल असिदा अंगांगी फोटो सीजनरबा हाइबसी चाइल्ड राइट की ओइबा मियेंग दा मसी कमाई थंबी मसी तोइना थोक्तबा हामसु ओबियाय मणिपुर दा दा कोई की याम समना थमनिंगबा मोड और हाइरगदी अंगांग सिंग गिदमक्ता अखोइना कैंपेन अमा तौबा कांदा से राइट टू एजुकेशन एंश्योर तौबियु नत्रगा इलेक्शन दा अंगांग गी कैंपेन तौबो याय हाइबदी इलेक्शन सिदा थोलाइबा कैंडिडेट खुदिंगना चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन हाइबसे मखोगी मैनिफेस्टो दा याहोन बियु अमदी अखोगी यामना जस्ट सोसाइटी मा पोरतना अंगांग गे एक्सप्लॉइटेशन तोहनबिनु हाइबा हाइदी ऑब्जेक्टिव for the campaign should be protection of child rights adu eba kan angang photo sinabi election advocacy to busia ba adu handaki sidi particular candidate amana magi poster da angang gi image sing sinaba angang real life image mem sinaba asidi masi legality da di election gi authority singna lepchaba oisin odu ba khogi mot di that is khogi law na sinaba misuse of the children ने न खले दुगा हारिबा माई पोस्टर दुगी सिंबल से सिंबल दु गी मथकता माई अंगांग में हापचन बसे मसी इलेक्शन गी कोड ऑफ कंडक्ट मागी सिंबल गी एक्ट द करी करी लेबा हाइबो सोइ ले ने खल पनिशेबल ओइब्रो ओइदबल मसी मसी इलेक्शन की वाफम ने इलेक्शन की अथॉरिटी दा चाइल्ड राइट की मीटिंग दा चाइल्ड राइट की मतंग ददी होजी कोई दा लेजिस्लेशन खर ले मसीदा कोई की से खुदमना जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ नत्रगा child in need of care and protection the rape victim gumba oiba natraga any crime da offense ama commit to wangang singsa under juvenile justice system makhan wayelingai marak matamdu da makoi angangi photo maming school sinna ba yade haibana singbal lei adu election da poster sinna bagi matang da di child gi legislation singchina chapchaba specific oiba ruling di leite adu hoji more or less masi ethical issue amadi child friendly oibra angangi participation du chumna tawbra tawdabra haibana singba asonda khoi gi miyeng thame aduga election gi ponina election gi mari leinariba yeksingna madu deal tabum thoe na khale social activist ki wakalon da dimasi angang amabu bot ki khoi gi mikhal da season na pa magi photo season na pa bisi kamai bi masi masi sunil kanone khoi gi angang si election da symbol na sinabase masi malem gi wene su even america da ba akhang ji na masi ma tam ile are india ge su high court ga 2013 da case lei ko aduga khoi india go na mai election representation act people representation act 1950 ge ji 2013 gi amendment ga lei basi da law in maksi yenga ga di ko akoina angang ji as a symbol sinabasi hoji phogi di yam ka hena koina magi yaba yada badugi di khoi haibu ngamja aduga tasengna hojik lei film sida masi manipur da sina ahan bane haibata ahan ba moina angang gi interest na taba se child right ki oiro child angang gi education gi oiro magi manifesto da de mana promise to ba khotpada angang gi phanaba gi oina yawbi raga angang du piben amani aduga candidate masa maksina miyam na angang ji nungsi angang leigumani na ko se miss contest wa angang puthoga tholi ne ba
अदुगुम्बगी खुदोंग चाबा लौबा लेकाय दुदा म्युनिसिपालिटी की अंगांग ख्वाइदी नुंगसिबा खरा फोटो लौरगा मागी इलेक्शन की कैंपेन की सिनबोरगदी याम कायबा दी पॉलिटिक्स सी अंगांग दिलायदना सही टाइम पांच सुदिंग याहोंद्रिना को अदा अंगांग सिंगसी हौजिकी वोट कानबगी दमक पॉलिटिक्स ता इन्वॉल्व लेहलगा तौबजी मतुंग नजु लमदम नरकदब लई अदुना ngasai habi bas maina ko yamna from the very ethically yongkanda di sigumasi yam hena tawda phen khali aduna consent pibang amdriba sahi matang da khoina puning ma mai kai da purga sina ba se masi yamna justify to boya da ba angi lambi da su mai kai da su natraga morality mai kai da su ani makta soidana ya da pot oigani aduna masi tawiganu tawdabna chungmani nai thamjani. Thank you. अमरोमदा मसिगी मतंग ISTV न्यूज न वरी सनबदा इलेक्शन की सेक्रेटरी राधारानीना मरी लेनबा SDO मसुंग RO दा रिपोर्ट अमा अथुब मतमदा पिखलगनबगी दमक पाव ताकपी की लेख्रे हौजिक फावबी गोइनदी रिपोर्ट लाक्तबना थबक पाइखट पा लेट्री हेन खंगलगली पनबयाई वाथोसिगी मतंग इलेक्शन कमीशन की वांगोई RO अमदी मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन दा आइबे चेरोल पीदुना वकलबसु थबक अमता लौकते हाइना इंडिपेंडेंस मिरेप KSA's मेमसा की एजेंट शार्लाकपम्स इबोसोब शर्मना पामिसिंग द पेन वाफम फोंदुप लेख्रबनी मियामना ऑल कसार रोड नत्रगा तोंगजै मरिल हाइर खंगनब लंबी असि सही असि मनुंग सेम लोरगनि हैना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाय खंगमना फोंदोखरे ngarang खौपुम सब डिवीजन की मनुंग सेना लेबा दुइथानजांग दा लेबा थोरममा योब सेटपदा लंबी की फिबम यंगसेनबदा फोंदोखिबनि जौजांग टेक्तगी खौपुम भया रेंगपाल फावगी लंबी की आर्ट फॉर्मेशन बदी आर्ट कटिंग की थबक थेंगलबदा मार्च फावगी मनुंग दा लोइसलगनि थामरी की मनुंग दा खौपुम फावगी ब्लैक टॉपिंग की थबक सिंग लोइबंग amlagani लंबी से लोइसिना बहोनबदा मियामना मपुंग फाना मतेंग पांगबिउ हाइके this year college thabang ngamdra khabum phau sidi tha ani hum ngamlung college thabang ngamdra na khale duga mayam keystone kangbu su am dedicated oiba yamna thawai yauna mang wa tong bu thidana fadana aju phau di tawri hajiri da leriba time mat makai hakum hobani hajiba tai aduda chakari ba mo to yase parangan fadana tawin nuzari हंदक जुहार हाबदा अवाना नंखरब सिंग मफमदा लोक जनशक्ति मणिपुर स्टेट यूनिट ना अवा फोंद्रोले जुहार हाबा अदुदा अमांगता थोखरबा इमा कैथेलसे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन अमा लिंखतुना थिगत हनबा दाबी तौरी इबुदौ थांजिंगबो थांतिंग हाइन ओंथोकपा थांजिंग सब डिवीजन बो थांतिंग सब डिवीजन हाइना ममिंग थोनबो यानिंगदबा फोंदोक्तुना जॉइंट एक्शन कमिटी टिदिम थांजिंग सेवा मंडल फमनाय बसेराब लोइसंग फमनाय बिसेराब लोइसंग माइबो लोइसंग माइबि लोइसंग हिस्टोरिकल हेरिटेज डेवलपमेंट मोइरांग अपुनबगी क्लब ओरिबा एपेक्स बॉडी केके मोइरांग अपुनब लुफना ngase upung taruk tagi hayang upung taruk pawu chathriba pung kunmari gi manipur banna bisnupur district ta sauna ka pikre ban sawat pasing lambi da lakpa mui sing salan khide moirang kaithel kumbi kaithel amadi bisnupur district ki manung sana lebe tongan ba kaithel sing phong khide maming on bagi matang da phong khiba sarkar ge gadget moirang ning thongna miam mamang da mai thaduna mangan ki jesi convener kulana sarkar na thosa bidrabadi makhata ba khongjang kya sangsing khigin haiki कैबिनेट की डिसीजन लमा लौरगा मोइना थांतिंग सब डिवीजन हाइदना मोइना लौगिबा वारेपसी अखोय जेसी एमदी जेसी चामिनरिबा थांजिंग सेवा मंडल माय बचेराब लोइसंग अखोय चामिनरिबा लोइना ना लुम मयाम चिंगसिन मसी यादे स्ट्रांगली कंडेम तवी अमसुंग मसी थुना हंतोकताबनी अदुना मसी हंतोकतरगदी मसी माखा ताबा खोंजंग अखोय दिदिम रोड न चिंगबा नेशनल हाईवे न चिंगबा मसी अखोय इंडेफिनिट अखोय बन तौरकनी इम्फाल सब डिवीजन की मनुंग सना लेरिबा जिरीबाम की चंद्रपुर लेरिबा वेटरनरी हॉस्पिटल से ममिंग तंगारे हॉस्पिटल सिदा पुण्य स्टाफ तरामाथोय लेरगसु सा सनलाइंग बलाकपदा स्टाफ अमता थीबा फंगदबदगी मियाम निंग बकाइनरे हारि लिसिंगनि तरामाथोय की दिसंबर टांग 19 दा मिनिस्टर देवेंद्रना संगाकिबा हॉस्पिटल सिगे डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी अदुसु ngasi पाव थोंग थिंगदुनु तमले हारि हिरमसिगी मतंग दा अखोय के जिरीबाम पाउमीना पाउलोबा चलुबदा स्टाफ अमता लेरमदे मरि लेनबा ऑफिशियल सिंग दा फोन तौदुना हंगनबा होनबदा फोन डाइवर्ट तौदुना थमले हॉस्पिटल की क्वार्टर लेबा हेड क्लर्क इंचार्ज एनजी मधु चंद्र सिंह उनबदा हॉस्पिटल की स्टाफ मसिंग वाले सीखबजु यावरे हरके
Music, Jiribam ki veterinary department ki staff machine si kibiya na kibiya udana punna DDO omaga punna staff trama thoi dangaire aduga veterinary hospital sisu sida tariba ekanoji employee sing sisu sigiba machine ani hom sigre aduna punna grade 4 manga amadi clerical staff ani adu FA home aduga DDO ama punna ko staff drama to ko teni huji veterinary DG bamda lai di Handak jor hakiba aduda misi mina thokiba madi yung kai kaya amanga ta thokiba thodo adubu mari leinaba singna ningthina yengsinduna awana taraba singi sabsaba mating pangbina ba mai kai kya dagi mari leinaba singi pukning singsilale Kasaramadi Hailakandi district liba high school taragi LDC ki post lobu ki parikya da Assam samade Bengali medium oibida maitelonsu yon gadabani haibadabi tawduna all Assam Manipuri students union sangsilaba khongjang gi manungsa nangrang pangthokiba LDC ki thabak lobu ki parikya thugai bagi damakta police na phajin ki ba thomi sing nasibel da thadorokre makoi sing adudi all Assam Manipuri student union ki president Seram Herajit Singha vice president PS Lokennath Singha amadi Lakipur Assam district committee ki general Secretary Y. Frobit Sinhani. Makona Taliba Dabi si Pangdu Power Kongjang Kaya Sangsin Gani Hari. Tamelong district ki Duitangzang da Leba 7-day Adventist Church ki Golden Jubilee Kram Church dedication ki Torom Ngarang Pangtokre. Toromadu da Deputy Chief Minister Gaikangam Northeast India Unions of 7 Days Adventist ki President Barnabas Jibik Manipur Conference of 7 Days Adventist ki Executive Secretary Grace Hoson Kamayamadi atay Maroi Bami kya susogaki Deputy Chief Minister Gaikangam na haikibada Tamelong District Sakhan Balupa Crore kaya Thada Duna Sango Sagatwi Tabak kaya Satari Manamakata na haikibada Katokpa Amadi Ngakpi Haibigalwina Tamoy Sen Tabak Tawdrabadi Jubilee Celebration Pangthopi Wantok Leiro Haiki President Sandiva Mushida Kujana, Musimpa, the counting of blessing, the blessing of Equi Musimpa. I like that there was a year what I am going to do for the Lord and for the cause. I am totally. I have what I said. You show the Kujano. Magi sojan sikhanna borena mabu tawiban khangbu toina ai no prabhu ki damata ai tulsi se prabhu Jesus Christa or Ishwar na apam tulsi marindo ai lenge hoji ko matamda tawki ko mayam ai Ishwar damata Ishwar muthome baki glory damata ai tawge Rims Hospital na RMC kauringai matam lisingam samapal marfudara mangagi January tareta CRPF na mafam khangdana kapa nomina panbadigi mioi mapal laikhidabagi ningsing thorom ngasi Rims Pairing Victim Memorial Trust na sendana pangthokre Rims ki Dr. Tamba Mahiroi ama yauna auto driver taruk amasung atoba mioi ani gi mafamda imu manung amadi observation committee amadi trust ki mioi singna laikhidabagi photo da haikalekat tamkhi Laikhidabagi imung manungi mioi singna phongdorokpada Rims ki authority ki makai digi Mahiroi ama yaukiba sida hena pak song tormasi pangtho haninge loinana auto driver amadi rickshaw driver singna su laikhidrabagi auto driver sing mafamda haikalekat tamaninge haike da hoigi rims ki song mayam na thumere be ems ki thapta bu kani haina khanari ba sidagi satra am su yauri victim sing ki family sing na su yam na corporation am sang haidi si function ji bu de yam jade victim sing ki family sing na su mayam ama langna da mayam yaung na re alo koi somdagi organizing committee da haidi trust dagi pau pi bang am da bani ni khangde ado mathang da di hena yam na sa ba mong da sin ba pamje hai aduga lairiba campus ai akoigi program amadi thamme aduga yeng ma yamna masak thokte faja ko kitang wale mafam asi yam faja ba mong da ai semen janingi Handak Johar Hakibadu da Jiribam subdivision ki manung sen leiba Goladhon Bazar harga khanu bompam masida leiba market set ngarang khangau dana ningkhairak le Popom pambi nupi mana phongdorok pada kaithela se tubo matamda mari leina basing nam yeng sangduna semjin biu haike amromda
Kangleisa Youth Club ke advisor W Dinesh Maitena atuba matang ni manungda ima ibel singi popam pampam mama sinbiu haike gi leiba koi committee sina majasi committee sina gi hoda makata na so pan mi sa san thola ka dai chinna budegi koi mafam singa si sangdong na bagi thugai na bagi koi committee na hoji hoda hona jari masi maroi na hajening badi koi sumba natural calamities talk pada government side su koi yam mafam gudi mokta jing hasan tawi habi pau khoi ta dei adu mafam asi de ding asi pho jo bi tri masi ma koi side kitang noi taw pau masi ma thu matam do thari tina miang chang bi duna ni makhata na lei ba sing asi koi akhaya to lei ba sing ji singdong pi ba na traga na masi makhata na solok na bagi area sama taw bi ba pamde Loisila pada muru pau amukana Mikhal gi campaign gi poster angang gi photo season pa se sum khong thang na te haiba wafam thamnar le Hausi gi de Istv ne pzo pau matang sil lojire makata pau notel pumari damo pham gi ne